Sanang kasaban, sanang tadaw sabat kumada tita insanan, pansikau kina omongan dati isalam dapin singilaan sekolah sabat dewasa dot kasaban diti. Pansikau nagi kina rekatan ditit dua panel dit pengamung dahai dat hitid ababayan da kasaban diti. Hitina padat tajuk dati dat pensingilaan dat kasaban sabat di tingah hitin ya tidak pelajaran dat kelima. Tajuk napa taika tulu di penambarasan da kasaban di tingah kanano kuma iddoho kah nga sebelum payati da kain sadu kabelajar ditit pensingilan dati da kasaban ditit senang dat mandati pakai berkata itit ababayan da kasaban diti hampakinuan ko tampinay jobi mo dat memuruan dati sambayang dat pangukaban. Kana sambayang iti. Tuhan tasundu masunong sabat Tuhan ampun sikaw di liseo no hinakasari da pintano di kapasendahay gisom dot kapagyamong yahay iti belajar am kinango di boros no Tuhan praktay nagyahay iti am nagi makikinango moydot karatiyahay nakasarero kudus manantudok dahay. Makiampun nihay Tuhan pasarang dahay nga iti salam ngarantanak no Tuhan Yesus Kristus. Tuhan gampang masih dahay tayo sanan. Amen. Amen. Pansika tampinay jubi moy minamaruan dati isalam dot sambayang pengukaban. Bah mandati di paimpuna tit pensingilaan dati. Pelajaran kelima naretan ko ditino tajuknya pada tinga kanono iddoho ka. Marilah kepadaku. Ayat hafalan ayat dit mandati soroho dot sepanjang pelajaran dit hitid pelajaran kelima diti kita dati anu dati isalam dot Matius 11 ayat 28 kada hiti mai ku basao kanano kuma iddoho kainsanan dit ahuyan it awagatan binabo manku patahako da kayo it kaingganan kumada kayo ka hitid Matius 11 ayat 28 manku basao isalam dit baros dit aratian dati marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ilana pa ayat dat ayat hafalan dati da kasaban da bayna nga iso it janji kinarahingan it mandat minandaw patahako kumadaw. Kada hiti osonong kopiyo ka lumis iti janji kinarahingan minan patahako kumadati mantadi Yesus ka. Sebelum padat ko ngayati dit pipira it paguhatan dit man ko pohata ditit panel ditit naka rikat da kasaban ditinga sebelum padat kainsa do yati nga alihuan ko ide papaintoton ditit panel dati da kasaban diti. Jadi tinapahiti nga tampinay jubi moy mantad hila gereja ginapas i Anti Lucia mantad hila gereja bangkahak nayasan. Senang kinarekatan da kedua dat kasaban sabat diti kukuraha bada kayo pansikau jadi mandati pati lembusa ditit ababayan dati da kasaban diti hitina pada pelajaran dati dat pelajaran kelima diti nga hara pakitanan taika ilustrasi gambaran diti pelajaran dati itina pasarita diti nga mengenai sangulun dit petani taika memutanam megala barikai it non melahing na yaw kada hiti yaw na pwede nga manapanaw dat manapanaw id tanak ka di jalan tanak it asampit it kakitanan na padaw nga it buruk na kada hiti tua ka painsan yaw dat sang karungit kentang ka hitid lihawa daw ka
bahunya serak na payau-di dat painsan detit sangkarung detit kentang dinga sudah pasti dat iti napat lihawa datinga inapal lihawa daun ladinga radit nuge mimpang kimpang kadahiti bahunya jatuh ke bawah serak yau memanau nga iradit alogot naham iradit konud kepia ka inapantakan diri nga lasu nagi kepia tadau ka inapat it nugay lasu daw di nga son turu padat isalam dat kapamanahan daw ka semangatnya kadaw nakakuat sayra dat haro sangulun it nakatalib daw nga inapat tuminalib daw nga sangulun dit jiran daw ka pain sakayaw dat kuda haro it gandaran daw deh elan ku katutun nga yati di gandaran dit it hara hilad talikudan dit kuda dire ka uhot natit sangulun di sumakay ka otod kapitit malahing dit sangulun malahing kusay dit otod yaw angay niyaw di salakay dit hirid gandaran dit hirid talikudan di kuda dire isalam dat pamanahan dire di nga koili it nugay it pinapasakay daw di nga inapakusay di nga masih pada kakal pada painsan kasay di sangkarung dit kentang ka jadi kadahiti dia berpaling ka kuminailit it jiran daw di minamoras kumaditit merorobuat dit petani kadiham tampinay kadaw undorong no ka kamian apa ngakan kada menuho da mundar mintuhon nga menuho dagya daw dat papa iliwit binabo daw dat hirid gandaran dit kuda dire ka kadit sangulon dit kusay dit nandaw simbara osonong kana nga ay sa imila pawan sayan ko akan ka mananggung ditit tay ko mamabo ditit boboon ko kadaw. Jadi walaupun mulang pia dat iti napasarita di nga hanya sekadar dit gambaran nga kagemuan dati iradilot sangulun kusay dilo mulang pia dat paisakay na yaw mabobabok paamok damo daw pailihon it ay karung diri binabo daw kahiti ka ada kemungkinan haro kemungkinan dati kadaw nga tetap dat kakal kasaya ti pensun dit nununa pa it binabo dati mulang pia dat nakarecord niya ti kumadi Yesus nakatarima daw da sebagai dagang pamasih. Jadi kagumuan dati miagal diri nga inapat kinarahingan dati gampamasih kadahiti nga manahak yaw dat kaingganan mantadit kahuyanon dati it binabo dati ditagat dia mahu ka Yesus sendiri kinarahingan daw idati asanangan yaw dat bersama-sama dati dat memabo dit nununa pa kainsanay dit binabo dati. Jadi salam da pelajaran dati dat kelima diti belajar yati da minsingila yati paingkuro yati nuge kaildu taika kailag mantadit bebanan it kabasan dit memorumbak di kotodon dati dat hitid kapasian dati da manikid tadaw. Jadi iti nait gambaran ilustrasi dati da kasaban diti mungay dat kan asaryok dati ti pelajaran harap pipirot paguhatan ko moy da karati yati taisanan dit paing kinangaw paingintong diti ababayan kasaban diti kumaditit dua panel dat nakarikat dat kasaban sabat diti. Jadi paguhatan ko na pagkumaysa diti pelajaran dati moy da karati ati kapya diti pelajaran nga man ko po hatahiti tampinay jobi moy kada hiti mangay kapya paintalango nunu kamayon ditit ayat hitid ayat hapalan dati taika kuwa ka manahak aku kaingganan kumadia isay kapya itit manahak da kaingganan diti
isai kepia itit manahak keingganan kumadat tulun ginumuan kada hiti. Jadi milan pa nga maida pasimbara dila nunu kalat rati dila tuhot dahitid ko tadaw hitid ahad kadila pasikaw. Pasikaw paguhatan di Olumis moderita. Olumis kapiatit paguhatan no isay mait manahak may manahak dati dot keingganan diri. Okay? Hilod ayat dilot ayat hafalan dati nga pero kalau manahak aku keingganan kumadia kakay. Nah, oleh sebab dot kinorohingan olisiw yaw na po nga sumber di segala sesuatu no. Jadi ailan daw nunuhot keperluan dati. Ailan daw nunuhot keperluan dati. Amo mati isiodi tidot pebiar dat isiso yati dot awagatan. Amo mati isiodi dit asenangan dot yati sendiri menimbaba dit kesusahan tika nunu na po kanggeritan. Itih nahoralan da pinatahak daw ya irino manahak aku keingganan kumadia ada kumadati ngai no nunu madihot kahuyano diti kahuyano no pediti nga irino hit duso dati no ailan dati dot amo mati dati oi tiri amo yati kogoos diri sebab irino manahak Yesus kainggano kumadati yati tulun tomod memang amo yati koit amo yati kogoos huyan yati leti lesu kada hilad bahasa Melayu daw amo yati katori na itinohot keperluan kapio hombohi keperluan kapio nga irino petahakon di kinarahingan Yesus madati. Oleh sebab karati hom koilo katunud Yesus nunuhot kapihot keperluan dati onimot yaw nunuhit perlu kapihot kepusian dati. Nah maka irino kapihot patut dati pawonsoyon menerima. Abis irino po nga ira di hadiah were. Tinggal ka po manganu to pembilih na hilang. Tinggal ka po manganu. Jadi terima dati iri romito dati itithak daw. Iri kuasa memilih. Penting kapio kuasa memilih dahiti. Percaya aku dat yati ngai na po nga senangan da keingganan. Jadi rikot yati terima dati iri. Ditahak dot Tuhan Yesus. Sementara mati dot rogon no po nga memunsoy do karagon nga Yesus papawonsoy dot kainsanangan penundulian. Halipia iradi no kada yati pabiara dot alay Yesus mindad paintahak na yo paing kikiron paing gigit daw nga paing nagare paing kuway lang onda paing ka jadi kano anu dati ya pansikaw tampinay jubi mo isa kasarahan daw simbar daw isalam paguhatan kudit minan ko pohota ditino jadi nailanan dati isay imanahak di kaingganan kumadati naraitan daw ay sa nasuay akan kay Yesus kinarahingan dati yaw na tadon dit kainsanangan kagorisan dati yaw na kadapat dit nugay milo di mangangkat di kainsanan dit dosa-dosa dati ibebanan dati isalam keposian dati harahiti ka kapuriman na payati dot nugay agat binabo o susa tapurimanan dati ay so kokorisan dati ay so kasabaran dati isalam keposion nununa payit ujian pencobaan salam dot keluarga pekerjaan dati kapuriman yati dot agat nga kamayan na pa nga akon ka amu yati nugay paimbabo painsomok mantadi Yesus ka
naritan ditino dat Yesus negeret sumber dit tadon di kansanan diri nga kapuriman na payat ditagat nga suay na ikalait guru atay ke tulun suay na kalait tadon dit bebanan dati di. Jadi pansikaw kambaga tampi na jubi mo dit simbar ditino amangay na yati dahiti pelajaran dat hari Isnin kadahiti tajuk na padahiti nga pikulah kuk yang kupasangka. Isalam dat nugay tangatan di Yesus ila janji daw ditino diri naraitan dati hitid ayat hapalan di nga inapagadit boros daw di nga kanono kagadi kay datanglah kah nga iti napadit janji daw iti angat daw di nga bobo kadaw pikulah kuk yang kupasangka. Jadi amu ku kaila nunukuk dilo paingkurait kamayan daw dahiti nga iti napaguhatan ko dahiti tampinay antilosia ka. Boboo na tikuk it mangan ku pasango ka. Jadi tuhot ko na padahiti di nga nunu kapio ikuk dit kamayan di Yesus nunu hontalon taka kepentingan kuma dati tinano nunu dia ada kasarahan dahil pansikaw. Pansikaw dati memeruan dati pinsingalanan dati da baros dat naringan sa swabon da bayna narangaw dati dat iti napot paguhatan daw tinga iso at nunoy papatilambus dit boros dahilad ayat apalan nga sebelum diri inapoy paguhatan di nga nunuh kopyo ikuk. Jadi ikamus dewan na po terjemahan po lo kamus dewan lokuk lo nga it iso at pakakas dot non se mantadok kayo it kebiasaan na po lo nga it gunaon dot dito nga mararabuat ataupun ito nga gugumampi dot binatang dot magangkat dito nga kakamot-kamot daw di angagat. Jadi ilo na po komendok kuklo nga it kayo dot iradi pengkilong bentukyo hampo ilihon ataupun pasakoton hiriliyaw dito nga karabo ko kuda ka sapi ka nga nuno na pala binatang dit sa katagunaon dilo nga irin naratilot kuk dat terjemahan dahiri kamus iswang na po tipin singalanan dati dabeno nga ilo na po kuk nga iso nagi siriban dit nunoy koy sa isan dit Yesus iala bapa dot untuk dot popo buru dit rencana dilo dot manahak dot keselamatan dot kumaton senan tulun. Suamantad ko iri inapot sang inapohit kuk dilo nga milo nagi dot nunoy ataupun it iso at nunugalo milo dorayton dot it kaysa isan labo it manginggan dati dot papaburu di buruan dati di angawagat rati lokok ilelo na lot hait rati di lokok dot setakat dohi tila oputan to koy tino ira di harap podlo dilo pelajaran dati dot katalibit tila untuk dot paguhatan dokumen duo hontolon dati dot mamabo di lokok baros na po di ayat tapalan dihay ko nga datanglah kepadaku ka rikot no ya kayo kumadaho ka nga hiti na po ayat 29 minamoros Yesus dot poingka
Ti isok boros Yesus besok udah hiti kan pada nga tanuda nada kayu ipanuhuanku ampin singilo kau nada mantad idoho tu yeho napa alamya o siriba aginawa senong indo oto purimananda kayu ka sang kuragya kalumis lot boros Yesus dot pinatahak dot pinawara daw do kumadati ilo nolot penuhuan Yesus dot mamabo ataupun penuhuan dati tumanun esok nasua ko it perintah daw ataupun iboros daw nuno it pinsingalanan dati do melalui Yesus nga ipapaburu dit ataupun papawara toko dot kainsanang Yesus do kumadot tulun-tulun daswa it ihinanggo Yesus na po nga naraitan dit penal dati dihay do Yesus no imanahak do kaingganan do sanan dit kosusan di oruban dati jadi ilo lot penuhuan kopyo Yesus lo damin singilo komit toko da Yesus nando tu nunoy miloh toko dot nunoy mo popo nunoy popain siriba di ginao dati milo toko dot nunulo kawayo kopyo toko dadit nunu ipenuhuan Yesus lebo jadi hilo-hilon kunalot sisimbar ku ditidot setekat dahiti lah oputan toko dot tino kembago. Oke, pansikaw Auntie Lucia montok di sisimbar daw kasarahan daw isalam di paguhatan ko ditino ana pa daw dit kaustusan dit na nelan ko nagampot ko ditino nga kesatuan it penyerahan dati dot nugay menerima dit kansana dit penuhuan daw biarlah saya rakyat dot nugay kopisi so ka bekerjasama bersatu kanga kadapat yati dot memberkati memarakat di tengah tulun suai kada hiti yati napa nga nugay memabo dit kuk daw hinonggo dot miloyati dot nugay miamung kumadaw kah inaretan no ditino dot nugay kesatuan dit ala bapa dan anak kah jadi miagal lagi dati salam keposian dati diti saya dot misi so yati bersama-sama kah manau-panau dot bersama-sama nga inapoit kansanay dit nugay pencobaan bebanan dit mandati bobo nga nugay engganan dat saira dat harait koruhang dati dat nugay it memabo dit kansanan dit bebanan dati jadi pensikaw kambago di Auntie Lucia di kasarahan daw datila nah mandati pati lambusa itit pinsingilan dati dat kasabon sabat diti mainayati hiti dat tadaw dat kedua kada hiti kah iti napa tulu dat hiti tadaw dat kedua ditinga yoho it otuyo ka lemah lembut osiriba ginao kah jadi iti na mandati ilo nunu kapia kamayan dilat tulu diti pimbalajaran dati da kasaban diti mongaidat kaila yati dataralom nunurati dila nga puhatan ko dihiti tempi na jubi may da kambago paguhatan ko na pangat nunu kapia ilat kamayan dilat karatian tay ka karatian dila boros dilat atuyu tay ka lemah lembut osiriba ginawa pansikaw sikaw okay nuno dihorati lat otuyu aseriba ginawa ka otuyu okay otuyu rati na padonga osonong obuat
sama ada pinobuat atau pinoboros. Osonong. Oke, osuau, jadi lembut, oke, amu akasar. Ilan na po osiriba ginawa, oke? Ilan na po nanggiri sa nga humility ka nga ratih na po na daw nga kasadar atau kapuriman dat aiso goos. Oke, aiso goos dati. Oke, nga iri sebenarnya iri nohot sifat-sifat di Yesus. Lumis. Asariba ginawo, otuyo yati matidi nga perlu idat harus sifat iradlo, irad di Yesus, otuyo asariba ginawo, no. Nah, sebagai dot kefahaman dati lebih mendalam, perlu yati dot otuyo asariba ginawo sebab memerlu yati dit kasih di Yesus, memerlu yati setiap hari. Mau nikinta daw di Yesus, no? Tu yau no hit miloh dot pepondar pensonong di keposian dati. Pansikaw. Oke, pansikaw di tampinay jubi may mantak dit sisembar daw kasarahan daw isalam dot hitid tadaw dot kedua diti. Naraitan daw dati no dot sera na po yati dot nugay manganu dit kuk toy ko ikawajiban dit minan penuhuay da kinarahingan di Yesus sendiri nga sera dot perikatan dati hitid keposian dati nga inopoit kokitanan dagyadat tulun kuma dati nga isipat-sipat dati ditatuyu asiriba ginaw nga kabasan dati dat kaboros dat osusa geti ka nga serana po yati dat moyo di Yesus nga perlu yati dat kura ka di Yesus de belajar no kuma idoho. Jadi nunoy pawon sayon dati nga belajar yati minsingilo yati manta di Yesus dit atuyu yau asiriba ginawa daw. Jadi pansikaw dit kambaga tampinay jubi may dilat pag sisimbar daw dat dit tuhot ko ditino mangay neti insamak dat hitid tadaw dat katalu diti. Tulu na pada hitid tadaw da katalu diti nga sabab it kuk na padit minangan pasango diri nga enak ka toy ko osonong asih kad boros dat dusun ka tuhot ko na pada hitid pagulian ko kambago dat hitid tampinay di Antilusia itinapatit tuhot ko nga nunu kuk dit minan pasango nakuratu kakitanain toy ko it kabarasan na pa nga osonong toy ko enak ko it asih ka tuhot ko na pada kedua nga it zaman dati it salam kapasian dati nono diti haronang kuk dit osonong ka jadi pengkura dia dat kasarahan dat hila tuhot di hila pansikaw. Oke, pansikaw di paguhatan tinapot pembelajaran dati dot pensingilanan dati hitid idrabo nga haro pinaguhatan do nunu ikuk niman pasango. Nunu kopyagay kuk di. Itina po nga karait dot hukum. Ada ka ng kuti hukum o sonong ko ara. Paguhatan kayong bago. Tanto no dot idsuang na po pinsingalanan dati nga itina po hukum dot pino onsoy di kinarahingan nga memang dot o sonong. Tu tina po hukum diti nga it papatunod dit ralan dati dot rumikot hilo di Yesus. Kuro kagad Yesus di ayat apalandi. Rikot niya kau doho ka. Jadi
aiso na poralanam ay tako katunod rumikot hilo di Jesus. Jadi iti na hukum ti pinailiw daw da sebagai dot ralan dati da rumikot da kumadaw. Idsuang pemagunan diti isuang nepeti pembelajaran dati nga oray tanda yati nepeti nga irad toko ditanak tokoro po tu imin singilo nagi da mamanaw tu inapagatanak tokoro padi nga imin singilo nagi nga mingkakatyaw lumangyaw nga ato jadi tu mingkakatyaw am iyoidi jadi iyoidi nati kawaya-waya dati kedaw da pempasi dat hiti pemagunan dat sepanjang masa dati da pempasi lah tu jatuh bangun toko sekiro nepohom nunui sekiro dot peng miampai toko Yesus do idsuang do pogindalanan dati diti do manau panau diti pemagunan nga harohit mangay dati sanggira dot ato toko. Jadi osonong kopiotit kuk da pinonsoy di Yesus da buat dati. Ang puguhatan po dokumen duo harapo nang kutit kuk da musim da tinondo da osonong. Boros na po di Paulus dahilo Galatia 5 ayat 1 nga minamoros di Paulus dat pinapaylo Paulus kumadati da sanggira tako na po dat otumbayan tumano di perintah di Yesus nga kaidu tako nondo mantad ikaw di panan atau ko ikaw yung goriton idsuang keposyon dati jadi sangkurag ya kalumis ditit perintah Yesus ataupun boros Yesus diti da pinatahak kumatan sananda tulun kon ko yati na tinga untuk dat kain sanay tulun dit otumbayan da kumadaw la jadi ilo nalot milo kudat posimbaron ditit paguhatan dat pinatahak daho. Pansikaw anti Lucia mentak di kasarahan daw isalam dit tuhot ko ditino hinonggo dat inapot kuk tay ka hukum dit minangan patahak ko dit kinarahingan kumadaw sayra dat nugay wayon dati, pawon sayon dati nga, okon, kebagay aga tiri, kay nga kuraka di Yesus, kuk yang kupasang, inapakuk minan kupasang, kadaw nga enak ka. Jadi, saya rakyati kapuriman dat, hino yati kasayi dat bersama-sama di Yesus, nununa po nugay, boboon dati nga, okon, kay agat nga, engganan bila mana dat yati nga bersama-sama di Yesus ka. Kada hiti saya po dat amu yati moyo dit nugay penuhuan kinarahingan nga inapokuk dit hiti pemagunan diri nga purimanan dati dat agat ka. Kainsanan dati nga harus menanggung dit bebanan kuk dahitid pemagunan dat tiso-miso ka dat amu hino Yesus dat isalem keposyon dati ka. Jadi kana nanayati memaboh dit kuk dimantad kinarahingan papawonsoy di kainsanan di panuhuan daw sebab inapoy kuk di nga asi ka osonong dan inapot boboon dati di nga agan aga ringan kadahiti sebelum dit inapokuk tay kabebanan dit pemagunan nga papabuat dati dat nugay ahuyan aiso katangay kapuriman yati dat
katangaban kah. Jadi pon sikau kembagu di Antilusia dit kasarahan daud dat hitid tadau dat rabuh. Nah, moina yati dat hitid kalimpupusan tadau dat Kamis kada hiti. Bebanku pun ringan kah. Salam dati dat pinsingilaan ditinga hiti pempasi na pa yati tinga memang harana bebanan dati kay agat na kuwa nga karena pa di Yesus nga bebanku pun ringan ka ilo na pa bebananku nga agani ka jadi kasarahan na pa dati nga isti keposian dati agat naman tadam sayra na pa dat memaboy yati dilat bebanan di kinah minan pataka di Yesus nga iradit nuge kadabol nagi nga pengkura uhatan dati tampi na jubimoy pengkura kasarahan daudat hilo dilo jadi paguhatan kuno pada daudat hiti pelajaran dat Kamis diti nga pengkura tepurimanan dati sayra haro tulun dit menanggung dit bebanan dati ka ya ilan nalat paguhatan ko dat hitid tadaw dat Kamis pansikau paguhatan di Lunes kago yoho na pa yo mihada ko mati dat bila mana kasaraw ko dat haraw tulun dat minanti atau minamaboh dit beban ko nga ya sepatutnya akon ko yatiit nas akon ko Yesus inasalib. Yatiit sepatutnya asalib sebab dosa-dosa dati. Seraho dati ngai ilisi daw de isom it yaw anasalib ngoy loposo gisom dot dicambuk gisom dot nakini si kulit daw nakotonggoy ton si daw seraho dati ngai agumo ka pinabuat di Jesus, no? Agumo ka pinabuat di Jesus. Pena inspirasi atau tulisan roh no buat mencatat dat pinatulis kasanangay kuno po nga makinangaw di suang di ginawa da kayu kade Yesus. Kegemarannya adalah mendengar isi hati kita. Ya, Lumis. Nah, tabinay asaroma dati pertama kali dati dot nakaintutun di Yesus. Ya, napam akikodop. Mihad ako akikodop sebab aku mau kapi beban dot noit di Yesus. Sepatutnya dot doho da beban nga. Yaw ho guminanti dot mangangkat diri. Nah, tampinay nunudihot respon dati diti. Langadon mo ti di kinarihingan dot upawon sa di hal-hal di tagayo kung may keposian dati. Jadi bahagian na po dati di rumapaw, moyo, papawon soy, papay kidit panuntudukan dit pinahak di Yesus madati. Tahako na dati, seluruh tenaga dati. Tahako na dati, seluruh tenaga dati untuk dat pelayanan, dat pekerjaan, dat kerajaan surga di Yesus tahiti namo tahiti pemagunan. Hali piadat amu mati kesukup daerah nga irinohit lalohaw di Yesus kumay dati. Nga percaya ako dot tingay haro iso cara dati dot respon dati kumadilisiw di Yesus di minamabo dit kawagato dati nga gitay na pweri tampinay gitay na pweri pobato sebab Roh Kudus imangahak manantudok dati. Pasikaw. Okay, pansikal sampai naik jubimoy mentok di kasarahan daw dat hiti penguhatan kudit tahurino kumadau nilanan dati dat
irinait tapurimanan daw kapuriman dat benar-benar bersyukur yau atau ginao isalam dat mulang piadat atau dit kekitanan dit mihad akon kait kapuriman yau dat agat nga kapuriman dat bersyukur yau sebab dat haro Yesus dat minananggung bersama-sama Daud dat minamabo di kensanan dit ketuangan di keposian dit tiri ka haratat hiti beras dah hiti ka Paulus sendiri minanhak dati dat nuge kekitanan ka gambaran dat pengkuro serana pa it bebanan dari kay nga it man pi kongsio kada hiti nga nuge otod tapurimanan agan it tapurimanan dit bebanan dit hiti keposian dati jadi miagal lagi it setiap dititinan dati nga masing-masing titinan dati longon gakod nuge tulu kada hiti kensanan diri nga masing-masing dat bekerja ka kumaraja sangkirona pada iso napai kumaraja nga apurimanan nat matigay kapiait agat diri kay jadi perlu narit bersandar yati humontol yati di Yesus moidat kensanan dit kawagatan dit apurimanan dati nga aingganan jadi hiti nadit pengkampus dit pelajaran dati dat sepanjang dat hiti tadau pelajaran tadau da kelima diti mengaidat seriuk dati it ti pelajaran dat kasabon diti nga pakenuan ko kembagu it anti Lucia dat manhak da kasarahan dau manhak dat kautusan taniba isalom dat pelajaran dati dahiti kalima diti onsikau onsikau diti memuruan diti pinsingilanan dati dat sabon bena untuk napodot kautusan taniba diti pelajaran dati alumis kepati pelajaran dati debena dihinanggo na ilan dati do Yesus minagangat takumadati rumikot takumadau manuhu dot tumanud tensa nandit penuhan dau manuhu nagi dot momit takumadau nailan dati dot sangira toko napodot nako nunoy katarimoh dilokuk da pinatahak daw nga inapot kainggoriton dot awayan dati dot sepanjang dati pempasi dahiti pemagunan nga aingganan tu hinaga Yesus damiampai dati samantad kairi Yesus no hit miloh dot nunoy manahak dot kotodon ataupun kokorison dati dot meneguang di keposion dati ali piahom ogu mo na pay babanan diti dot awan dati nga konsikau toko tu yati na po nga nakatutun toko di Jesus nakarambit toko dit kuk di Jesus tu ilo na po kuk dilo nga naretano dit tanga penal dihay dot ilo na po kuk lo nga nunoy itharo kerja sama ataupun Yesus na po nga haro damiampai dati dot menikid timpo jadi nunu na po kainggoriton dati kad Yesus rikot na kumadho tu inapoit nunoy kano rikot na yakoyo kumadho tu tanudo na ipanuhuan ku omit na yakodho kad Yesus tu man nunoy tujuan na podlod it daho dot pemusarahan nga
sebab dolisi daw naretan di penol na nasalib yaw nasansara yaw minananggung nga yaw dit to insanan dat dusa dat insanan dat tulun nga sebab dat kasih kurnia ilo nolot nunulo manahak dati dot iso okoto don sangira toko darumambit dikuk daw isuang ditit ringkasan ataupun kotuson dato niba diti buat na po dati nga kada toko notong kiad ataupun it Yesus no kasari it karaman dati ali piyahom nunut Israelom toko doko tuangon nga kada toko no lihud Yesus tu Yesus no it harapan dati manhak dati doko korison dot ipempasid hiti pemagunaan konsikaw Anti Lucia montok dit kotusan dit minandau paboroso pawarao kumadati montok diti pelajaran dati dat hitid tadau kalimo diti pelajaran dati da kalimo alumis it kotuson di minandau patah ko ditino diri it irina de kalansanan dati tu nununo po it pagumbalan dat hiti keposion dati kanono rikot kumai di Yesus sebab irina it batos dau ditolumis isalam dat ayat hafalan dati posikaw di sakadung kainsanan dako dit pangintong paing kinangaw ditit ababayan pinsingalan sekolah sabat dat hitid saralam da boros da dusun patilam busa sakadung da kayu moy dat ina pangaran di kinarahingan nga habantog arayaw jadi nalimpupusan datit pelajaran dati mentok dat sembayang dat penutup diti hampang pakyanuan ko kumbago yan Anti Lucia dot sumambayang dot doa penutup. Ana toko sumambayang. Tuhan pendorong di kerajaan surga saat diti mangunsiko hai Tuhan sebab dot hinoko da bersama-sama dahai dot isuang ditit pininsingalanan dahai di borosno nakailoy hai Tuhan dot iya magangat darumikot akumadya magangat ko tayo sanan datulon darumikot akumadya tumanod tayo sanan di ponuhuano mamit sumunto di Yesus ngamuk dahay agampot ilo Tuhan sebab dot yahay tulon da berdosa nga biar no humarap hadi kuasa no Roh Kudus no hino dapat hakonud buat dotoin sanandot tulun terlebih nagayhay Tuhan gisom dot inopot kotumbayan panonudan dahay Tuhan nga sentiasa do lumis do imatono biar no iri Tuhan sumiliw do berkat do kumaten sanandot tulun isakitar dahay ay sanandit Tuhan pasarahon dahay tito isuang dengaran tanak no Tuhan Yesus amen Amin.